we about 20,000. At the amount shipping agency no for holding on to the control on the honor. And say now signing they be a container and be do ya buy and run you may see a year man be a container and a drivers no more the car ne buy no so be a 2,000 now I try 4 days I'll bet you bear 4 or 6,000 I'm sure omunye sa adwuma we nyina nwie no na nipa krona ne container o ma yi sa ne ma ne gu honom ne ade no se o so tua loading boys no 8 containers na obetua 30,000 no akotua 20,000 ama shipping agency no ama drivers 8 no so obia 4,000 et obewie no na bia 1 billion every so na nipa we no o sa ne ma no so no utumi nkotum se customs for I am saying no me they to God the purchasing power of many Ghanaians today no and just said we are you second system yes. I want to you say I want to change but second is because I buy no ayire with the mindset of say me check inflation me check dollar near the second system yes and I feel when I buy this one said that they say we are construction next year and why budget 30 billion or the big push construction so my penny your mama can say in the next 24 months Ghana be a construction site which means next year now and was so more the macro and micro economy to be managed I was a man for so yes but movie no se se sika nim enti saa nipa no okaso de saa sika no kwa akoto eniema a oton no so a obi anto already niema o mokofa baaye no enam se ento nti bebregu warehouse o ba untimi nka se da bia no o twema wo nyina se ansa na wasa ko sika wo so mo de ko eko fa niema no efri habo no e ya na delay nti na niema no ko demorage yes eko the marriage so you pay extra it will if akona timi abọ modna ko anya sika ko tua bedru ha no na a certain prince ni or die say na ya wonim the AC when you na a show of power when you na say I will show you because prince there was an incident like that some time ago the very same person no encounter or GD sika bi na nipa ko no report no boss he me say nipa ko no report prince ni or die no sika na waje na nipa ko prince no dan say sika no wakotua koto aban account na nka sika no be di ho but e ho ba asem na nipa wakotua sika no akoto government coffers it according to say oh wona entumi so metro can you imagine and this show boss asem ni nyina ni bisa sa question say wo sa power now we kuta sisi a wo person we sebe boss kafra wo person odidi nsem hu no why na the power na ma we voted for President John Dramani Mahama and I will see a transfer do be pie ham se bra be ye adwuma o ba be kire hwan power where this hostile act said the eba be cost to papa we extra amount was wotia because say container no e che wo kwan mu a shipping fee said the wo ka no obesa tua do otua samosimu load loading boys for no be tua cars na di be ba no drivers ni mate for no mo ba no obesa tua double e bi wo hokra triple of the amount wo modi sawosi bi wo hadenti na mo maka no entwem e ma no warehouse be gina wo oyina wo hwe de yam so no obi aso wagina so de ate no o honom no se wonni scan na obetumi de adetati adenti na wo stop no ho ayegu fom enso to na egusu na Tamascan entime hunu se contraband good and not be good forgetting say we are living in a volatile region now what they say hostile act he say when I say so it's become personal and I can tell you say it has become personal because according to say show of bravado personal because maybe the echo drone and it shouldn't be professional custom officer shouldn't personalize it at all say the plan wafum yes but maybe who say the issue is and I know they see you know as what go anymore say good for your press conference e ma no ntikra no me kotua sika bi say sika no me say me mfa makotua
Now na pay almost a press conference. They are going to do the same. So Onima, they are going to do a press conference today. Now we invited the media anti midday news in Ebeba. Meanwhile, so say nipa edi to mu no tia sika bi won change about ka beji. Nipa no wa bokro no a. We stomach. Take him through the law. Mo faro go. Agota yes customs for nkwase mo yes o mo free bibi customs bonded warehouse. Yes. Mo. Enti yo omo kra ne ma free abrochire ba. Enema ne ba yekoyigu sa bonded warehouse no. Asen when na oyi niema ne bi ekono na ye checke duty ne charges bi e wo se otuatua ne ade even if bibi sa akra wo ho no mo a customs e won hyehyeye ene mra ene niema over the years mo de etreat sa enema wo mu but the point is say this uniform ye from a prince ni o die na anu asem ni nti make sure where power lies here akota prince ni o die won tena wiase yankozi awie obi sebi nyese bi obi threat ona so wodome but say na wo be ya akota ene boys ni ewu basa ni wan hwan ni nyina no obi wo no ageni pa ni pa o no se bi ono boss ani obi ani ba businessman no e Christo money Mahama means it as on for serious akota me a pound for serious na akota me aka maduru anto aka gbawe me yile face me say we the papa nya bia bone nya no te no ho say dey akuta menye bone na prince no die obaye mseya antoa kama kun simple what do you mean a palace chapel akuta this is about bread and butter issue palace metia tight metal collection ebi kura Sunday school nkola woni man kakra me de support enya business am ya na me de support chapel palace so for akuta de bi ho palace asa wa akuta justice re mu ya che akuta bishop Joseph for we de ebu ya che odo akọ be sere on president no am se me ne na akwasi yes but nana momfa mo nansi fom regional commander wa ha no my tells me say abrantie no kra no I say wa shafa no yes shafa I say on taking orders who kakra ho yes osura branch na because I say political bi wa bam odi agro politics masa who say uniform SI politician obi wa bam onim di obi nso ni mo wa bam na wo de unim say obi ni obi o say aya bevu nipa na ni no e party no why do you do that? Next time why do you do that to your fellow human being? Traders Advocacy Group Ghana tag cordially invites your Steam Media Company for a press conference Tuesday 25th November 2025. TAG National Office opposite Cocoa Board Ghana Supply Building Accra. Subject: extortion by Ghana Customs and Customs Tax Force. 10:30 a.m. When no you see and then serious tag for press conference. Almost say extortion by Ghana Customs and Customs Tax Force. Omo ye no omo National Office one kind. Cocoa Board Ghana Supply Building. All invited media houses should take note of the schedule time 10:30. Press conference. So the go be adjuma previous we are near petition the necessary institutions. They are taking it on. You cannot come here and then guys with the video be amount. As I speak with you, so move is me boy. I have a video of Never now over year go from no. It's Yahweh. Why you careful news you top pro near mana? What do we go to your cow? And why do we do this in our country? Your product baby insure canepe I say
we are born a perishable car na electronic and I say even if you come what say ni pana product ni bi wo ehia very good environment cool say say asem say there na ha me say wo a uniform no one where say be minga se wanya sika na se wanya nimdi mpo minga ne sa wan nya sika ankwanko bi adwuma obi aban adwuma wo ye se aban betua oka ena wo ye aban adwuma se nipa ko na e bia nko nso kopre adwuma ni bi ye ya nka sa position e bi kura nka wunya but he has seen the need say bia obesity the personal business the big akra and the same positive for gina kwan so na se a policefoɔ bi emfa mra nya adwuma na driverfoɔ oman omu honhom saa na ye me ya because wo dia abosome so a oman eyew betua ka na me so me ye me bodwa na se nyame amwa wo inefficiency bitama me bedwetre abom na umam dwetre hia I'm going to start from ground zero me wa ade bosome so aban boko wa moko ye jaoka me say sa oni ya wo de ade dinu na omu the staff ko be 25 ene ma ni e wo de mo se kwa ene ma no ma ye gu fom wa hwe bole edu me bia media no show proof ene ma na ye gu fom all because of personal enti we so obi ba no ba be so in box no bani atia no obeka say you use yi niema na go niema na go no say first impression e beba ni ti ye wo kroma say bebre akota nipa no okoto ade na box ne yatia no a wonto obeka say ade ne kurade na kire say niema na go wo che no TV no say toda no motia no say toda bi yira say niema na ye no ye be hwe ye hwe mu wie kura na say ye hunu bibia wo sa tia loading boys one container be at 3,000 na driver now omo pie no they have to wait for what if they be see omo wie they will have to reload it and sign a driver no dey akọ warehouse ama loading boys omo kwakọ yie gu na you know enye omo ni o we right you know so now boys omo yie gu for customs so eyi ni ama na gu for masa loading eto omo wie and sign no ni loading boys e won the container the warehouse omo yi gu a oti omo ka boni aga na di ye say obi and sign driver no so no 4 days as a 5 days obedi wa ha no ubetia ne ka it was day bia ni sika obetia and a container no day say di wa ha no every day bia no obetia ka shipping line no so because so what delay no obi container so you have to pay for it ade say because say one person fi say any man was shemu because at that point no the allegation was say oje container be 3,000 and the person was not ready to pay it any mo fan call warehouse in ko that is the issue. Can you imagine? Container ba could be 3,000 when you ready so be tia dey ayen ko hwe oniem it is say otua sa container be 3,000 and ka we see can so come out tikade ko wa ko butu ayo no be the ko ya nipa na ye duty ni ade nyina wo habo ho okotia sika ne once abeya se personal issue boss o make the ajuma no maye no habo ho nyina nonsense it's nonsense of it obudi mo ajuma omudi wo ho no nti ono na e ba be ya officers of what time no mo ye ajuma hunu nti ono no mo nti ono no prince ni odan ni majuma e che however we scan bia be scan ya o se o hwe mu wo hu ade bi wo ono na ni ye chen scan machine system no o fa ade ne hwe na me kama jiwa bo wani no da ye senkati bi o no de aba behwe bi o a e ka wa bo everything na bi abon akuta pari ase we no we no ade we no o wo de ade we di no a o betia bibia wie o bo be bo ni tendia yes obehu se na odi se descendant so descendant bo wa na ye do boda ye do billboard but ye do we be said that was ya no so I say bi abon no o ko ye be tie sisi ya
na kan de fa ni tandia no omo boma ne ka descend na wo se be wo nsem wo wadi ne no wo na ma da so na de wo ade na yesa we wa akota this businessmen ni so ma nya omo business nkakra no ye nya taxes enfe bi ko to be ma prince ni o dai enfe bi ya o ka. The funny thing is omo no onwia na ma ko no ni bibia so why duty ni bibia o ni bibia kire o akota mo friends bill of lading o de a kire o o the receipt akotia ni sika o bank ni agent no so atia bibia wie sa duty ya na invoice na o de betwa mu no o under invoice na sino but the only name we there because eti pacha customs 24 am one kanti koma ye de obi ante ana finance minister to force unte ana no ma theater akota interior minister mutaka ti unte ana intervening this sir because tag for press conference omukoye omo say title ne dey extortion a serious one akota say the prince ni o dai ye extortion is criminal act. And they are accusing the interior ministry, which customs falls under. No say your people are extorting money from us. Oh yes. Meanwhile, Muslim be creating enabling environment for business at rival. Not 24-hour economy. It's a certain prince ni or die. Money ye we are. How can business be thriving? How can 24-hour economy no? The rented in your Jumaye. Boss, mommy mo amanfo who has serious extortion word in the city. Or say already Yesuka Papa we the okuma amanfo. Or say the practice of obtaining something, especially money, through force or threat. That's not. This is who you so force and threat. Obisika there na be so chire. Hey yaw me akota se omo yam na se wo bia adwuma o Ghana wo ye ase wo ye what's up your tamfo bi enemy wo ye aboa bi o se dey o akota wo tag for no mu yon press conference ni bia ye kwantoa kwanwa but akota am person no pay yes say abo ma bi on bo be adwuma quotation controversial we once the Proverbs Solomon atwere o Proverbs chapter 30 verse 10 Proverbs 30:10 the aboy ni nyina so do not slander a servant to their master or they will curse you and you pay for it. Until the abokra or Bible. Akota. When the bishop said to circle for this man is slandering. He's slandering against. Say be abo ma ya na yen nyina anye. Akota anye say bia me bold ya say bia say bi etanhunu o na me dey bold ya o. Why ye made na ye ya verse 10. Verse 10. So, yes. Okay. Proverbs 30:10. Eni akwa hu nsekro enche ni wura na wa mo udua na wania we ni for mo say no ti no mo say eduabo eni nyina so enyina e kire say eduabo wo nyina so ebe gina akota we wo nyina so we nsekro na wudi obi a wo ye ma ho adwuma dabi o mo say eduabo eni nyina so enyina we kire say eduabo e wo nyina so no ebe gina yes etu wo ye mo obi bo udua mo now okay also you Christian you Christian that's why I'm born here mo e wo nyina o man ti dia manfo bo bebe akusofo ebi mu wo fom dia ntina be ya fom dia be ka wo bi club boss of dia ma just of no na so ma hanya asante so for no wo fom ma dia bono honhom ahonhom a te ho no say obi bo tua o mo tena se di asem oh yes now, in the realms of the spirit, in the realms of the spirit, Chief Justice, who Chief Justice? Panel. No, I am telling you something. Say, I believe what. When I'm not framing. Yeah, I will not call you. O say, Asante, Shema make us. Hello, Mama Kasecho. Who mu asem ho Asante TV make who mu asem say ya bo amabo midua they will sit on feet trasi asem no yes it will be on ma eduabo no ye wa won bi on ma wo mo trasi wo be di unya yes ono dey wicked but they are
ultima conform ultimate con hockey come and sem chenso nkumo bi otuka John say nipa no nye boni nti yes Ade yes what did I mention it what happens is they will sit yes look at the issue no mahu eno na ebowa honhom no ensuo no ba be dan wadi akyerew e wo dayem o dan wadi kyerew wie wafa honhom ayeka before betima ku no just wa wi honhom yes eti duabo a wo nyina so agyina hwe una wo ye nyame sofo se den eno tina sa omo ka so mbobo agyina sa dua anya adwuma because no onye bone se na ewura agyina sa ya kodi bone bi ana wa ye niema bi atia wo mo a ke wa ko na fu adwo don't joke with honhom niema wo eti wo timi ka se bi de bi Kristo ni nti na wa dini pa ne bone obo die benya o se me Kristo ni nti obo me die nyame re na nkosa kura chi bone because Kristo ni no so no wo ye Kristo ni nti ni so ye obi bone eti wo no what to Kristo mra yes are you with me yes eti you don't have any protection oni protection ade na na wo ye pa ni na ja mu na nam ho they will check you in the realms of the spirit and see and then you will say Paul minim Yesu we the why yes obusa asa question no ski wa ma no ye bro wo mu ke ku wo mu honhom ba ko pe because we wo mu no mu nuru mu you heard this you don't have a background you see who your bone a wudi nsemhuru no what the oba bi asim o kan ya wasa bro no sa oba no wan kwantoa o tra form say yes ade na koso kuma twi form no no enya wo ate niema bi ho asante so wo ye onipa na to ha enye nipa bone ye the future life for ni nkomomra sesia kasa ene sese wo ye enye obi ene ebe ya ma wo ne no na ye de aduane nwanwoso baako aba o man mu aduane ni din e the future life da che wo nkwa ena wo bo ho ban da che wo nkwa ena wo bo ho ban da che wo nkwa ena wo bo ho ban your future your life your future your life da che wo nkwa ena wo bo ho eban the future life no aduane a wudie future life aduane a wudie future life aduane a wudie aduane future life no natural food supplement natural food supplement a yem fancy yaso ya wie dada enu ntisa won saka wo de ane se wudi nsuo na emexie ayese salad kana se gari no wudi nsuo nko na emexie na ni gisem se future life natural food supplement no ekura 23 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium modular inulin dietary fiber high in protein aduane ba akopo ene yesum ne manyina agumu se dibi na nei de me kam form se wo ba bia wafa yefono oba wonyemo a aduane yesese odie beboa wo your future your life so wonyemo a aduane yesese odie a wo bewo your future life ekura 23 vitamins and minerals na me say the woman no natural folic acid ne woman ye natural enti e beboa wo da achen ti ade na wo tena se ya hodo enu nti e bra wudie no o me na epam yade efre ho sa na future life ne ya hodo ye was smart food original me see mu obi mu abem na ne bo nye den ye was smart food original ye was zero and your high protein now fe your repair any beauty near our life tonic and the meka ho asem nyina akyerɛw efiri sɛ onua ne awudi na bontene saa no ahoɔden wo mu sa onua ne na wudie no abontene wo mu ahoɔden a wo mu esua ɛno nti wo hia sɛ obedidi yie na aduane e beboa wo e be balance wo diet no e future life ti sɛ ne ma hyehyɛ no ne awudi na no pa awia na odi ukuro moduane anwumre na wasan di future life na sa wo koda no anom life tonic aka ho tie ne ye enhyehyɛ ni ne sa no pa odi future life awia odi ukuro moduane anwumre na wasan di future life na wo koda no anom life tonic eno na me kamfo na me di ama wo no obi adi bi eno nti mo obi mo abem ne bo nya den my entia dan say hello good morning. Good morning, sir. Pacho, when you? The Pacho meeting the soft water. Yo, so for dear now work for future life. Omujume de ho. No crazy. Very few nani opening also. They don't have the harm papa.
Minya baby na chile me say me call future life. Na me call yen so me ko to papa wo ho. O ma me eye osati no quarantine e che me kwan a e twa say me fa so didie e ma me nuane ne life tonic a odi ho adansi. Na no kure nie ene say oto ho dwa na no keke. Me num ye na me di aduane no. Na me adum. They say also yawa me tigina funny in TPM and can come in antia makuma bepom peli sa. They say ni nyina jai. Na dia one say biti ya mimi hu sa dance di no. Maybe am dream say biti na ye. Ti me kan fosu ma obi. E ma me am di nipa ne ko ho. Ene me no ka say na me adom ono susu di dance say no ato. Eti mi tu obi dia uti yefo se all sane how ana yare bi wo so wa ya wunya no adura woni kire future life let's say niam o mu kire no obedi so no medidi no amom life tonic no na ahoti e de bebre wo no wo se ampa nepa e wo future life mo yeda asia no pay ewo adanse pa wo dia bre ya to aso yo yaninti uti a one day oba on your say near my hand pa o ye sofo na asofo ni bebere de sa omu ba pa nti emu bebere ni ye huru kosoro no me say wo be wie kura na pressure sa kosoro na yen fd ma ye kwanse ye mo yade bi adin ye de nim say ye aduane na wudie sane akamfo bu be say woni bibia akoro ni ba yere to wahye say aben sa na future life tie wo de mimi nim de ye wo na me nka sa me be peso hunu na no kura nso nhia me de nim say aduane na me ton nti aduane na me ton no eno na me de ma wo na wa okona ogodi a ene oba no obeka ho asem saa gbo mi gwa mi nim saa na eye visa mi de yanko na aso de yanko akokọ kra ni breko de ense ene nti ene ye kanfo de amawo na nei de esemanim eye repair ubohunu obia ni kotodwe ni nantini ni ko na ne to ase na ha twe no na de ye etie ne se Omanhene wo de aya ahwe wo ni wo hia bibifu bebere ni atena se ya wo de aya afo ni hwe ade bibini bia ye yi nipa du tena se ya emu nwotwe de ensa besi ekotodwe ni atena se wo de asama make study bibifu uyi yekurum wo de enfa ye nka bibifu akura yekurum Ghana fo nko a uye ni pattern mu mo betena se ya wo de obohunu se wanhunu kura no emu nipa enso na nwotwe de wo mu di wo mu nsa besi nkotodwe so no matena se na wo sori a wo de yesi yen sori aya ahwe obia de nsasi ni kotodwe ene wa sori aha ne problem wo no ha oni bebrebe nyina aha ne wo no te sɛ yam tie sɛ sie na asɛm nsɔre a na sɛ me de mensa si mi kotodwe so no ma sɔre wo ha aha ne problem ne wo no wo ye ne sɛ ni de ehunhunu Nyankopɔn di fluid kyɛ sɛ ensuo tentan bi agu kotodwe no joint no waposo ho no wo de agu ho ɛno nti bra wo de wo nsa no si kotodwe no so na wo pagya wo mu sɔre ye no wo pia nsuo no saa nti ebe kakra no ne gregre wo twi kasa no gregre so wo mere kakra ɛno nti sɛ twi kasa no ebe kakra na awe na wo kasa ne twi kasa ɛno nti ama abibifo yo problem bebre na me kan for repair food e di amount repair ɛno die wo say o cartridge no gregre no a ɛho awewe no ebe yi afiri ho kasa etwi kasa no ebe yi saa na emani nyina afiri ho na kyerɛ sɛ wo ho atɔ ɛno nti waposo ha wo no ɛnyɛ painkiller na ɛbɛboa wo ɛno kora de sɛnea enipa bebere nim no ɛbɛsa akɔfa yare foforo abrɛ wo ɛno de ɛnyɛ na mɛka ho asɛm ha na menkamfo so nka nkyerɛ wo sɛ kɔkɔ no painkiller mɛsɛ ɛyɛ aduane ɛyɛ repair food ɛno nti sɛ ɛnea na ɛhaw na wo gye ho ba bia nyia dan woni kire future life aso ye na no free ho a na Omanhene ye wo hoi adwendwene ahokyere nsansami sa dɔɔso ɛdɔɔso pa ɛno nti ama wo dwendwene saa no ka wo skin wo wede ye no ka no ɛno nti ma untimi nyɛ kama efise Nyankopɔn kora de ntirintiri bi afa yanim ha saa 26000 da kuru bia se mufo okora ansere a na wonim kusu enu nti eba saa na ama we de na sesa wo hia beauty food
beautiful never ma o read ye na tima ye kama enye makeups man me nyina na we man kwa Debbie na ye ka beauty a man so so ka beauty no obu a wan ka handsome food nti okay ma fe wa jaze Matthias ye na de tie ne say ahofa ho asem ye ka ye unisex awe ahofa ho asem ene ye ka enu nti no oba o ba mu o person wo ye fe na kura ye ho ma to che ma say bon say obu a wadi 40 years yeah and so we have skin in the last we 55 70 kura obi ono ma wadi 60 years and so we have skin only 40-year-old pe the who fe kama yeah enu bi no wadi enu wa hwe ne hu so yie yes enu nti so we di na ye basa na wadwene ye say makeups untimi hagi obi untimi yi obi awa tu ade ntira akokanata ade enum ene wonipa bebre a wanye makeup untimi pie megina bonti yeah metimi ni obi kura anwumre we wura dem say kiri no hohora wo de die kura atwe na o mfiri ni dem ho ma bonti tenkoye ifiri say nanim asasa wei na me ka kire o say achia ni mui esna ka se bibuo nyina me say ni nti na me ma beauty wei sa beauty food dey me de mawa metim no watonche abosome udi ato aso bosome na wotwe bia bodi adaka ikura mi baako reduce wrinkles in 28 days into onim na abobo apono a entimi nsane no a aye dankate no a wo hwe wo ho a wo se na esitie no me pa mini brana me more beautiful achia ne mui me say e ma wo were ho ma bibia nkawo dan oni che future life wa so ye ya to apete o memu ba bia efrin kran edi kosi srem sa wo hwe number no a ye be kire wo central region for there Cape Coast ene kasoa enkran wo benya bo Palace Mall Flower Pot Spinters Road and afei ya hwe ye kese ye ne Ghana Telecom University opposite Abeka Junction ho de no Oko Police Training School no ko Cars Estate fie ko enu free ho a chesa agogo konongo ejoso santie fijase mampong akire nsua sunyane takwa oboase ana afei kwa mesi aden na wo tena se ne yebe mu oduane na wo mpe na asesa ne yebe bi esrasra na afei wo nunum no bi na hawo dan woni kwa aduane ifisa oduane eduro ba wi ase wo se mo oduane nya waduro na waduro so enye waduane ye ye ka fu future life ma wo ya hwe ne sofo line alignment ye wo ho twan na wutie sofo no so adanse no a de ha obia wo de osa na ya no na mpa o se hawa ye de aduane ne de modi ya fa number tuja ye ba hwawo ye adwuma dwoda kosi memreda 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 and a number for 0242 87 90 future life aduane urade nshira mu nyira urade chaos okay ya ne mo akwaba ya ko ne bonto say bibi aboko now say jumedie be ya Ebacho SMS Vital Herbal Mixture any Ebacho emema mu wo fia you are all bad henceforth etimi ma say ma me nya ko refia hanoma na bi kura ne bag akase bi kura nya on slippers omo de mema na share no omo de ise yesu wi on ba sa be fa wa pie menye so me sa bio ja o man yakasa nyame na makasa wo cheto omo nya o ma dwi so beti de meka no omo beti fa cho obe ye adwuma wa semens ne de ne bae o boy tie so ani o wi akwa yi ano live be any was SMS Vital Herbal Mixture and capsules. Yeah, just to say a guy to say an apedie. Say yes, ya dear and a juni pediano aboso. Ama huna manie. Me ba choy drano pay me can form our SMS Vital Herbal Mixture and a capsule. So turn to your pre-care natural powder. So Ade Akye Abia Ejume ya ne se 2 year Ade e free ni pedianim. Enu te se osisi ene mo aye kro
na ama mu ye wo ya na ama wontumi entena se oda wontumi da anapai de ye Cement Vital Herbal Mixture ne capsules agan na wo kwakota nom ama na hye ayi usisi mu kro nyina de afi ho ama won so wo etumi ato wo sesisie no no na ye center bolt de mani padua no nyina ye sisie no na gina so ntise usisi no ho techema pa na ama wo ni padua no nyina aye basa sisia de etumi mo bi to asentini etwe no otena se entena ono kwa oda je so ogya no ho muni no ho eto empaso me pa chaw kota Cement Vital Herbal Mixture any capsules agan ni buto a na wato a pre natural powder no enso ede aka ho adwuma obaya ne se woto wie ya obeji e numbers no na wa frey ya na waka wo ha na kire na yesu ya kire kwan a obefa so a obenom edo no ye numbers no e 0244 718 557 0244 718 557 and as 0241 604 702 0241 604 702 onso asisi yade ama oto ankasa honam na ya na wote se yaw ewom obi de na ta so ne hip no wote se ya na eho ne tutu eya wo ja ne nyina oto agan ne bi na de pre natural powder no eka ho a ebetu sa yaw ne nyina de afri oto honam nim ene afa oto asentini no a etwe ne nyina obu ha ema ne nan ote se ne nan no wo de pempem ho na eja wankasa ewom koto dwem obetena emu eya wo ja ne nyina woto agan ne bi na de pre natural powder no enso eka ho a ebeboa etuase ama onipadua ne mu yaw nyina de afri ho obo ho so na poso eya na eya wo ja eyekuro na agi nipadua nim afa woto agan no na de pre natural powder no enso eka ho betuase de afri onipadua ne ho namdua no ba bia eya wo ya bia meseto agan Cement Vital Herbal Mixture any capsules na de pre natural powder no enso de aka ho emema no se wo sisi eya wo ja ema obema ne kura ntumi nya adwuma ye bema no eyentini ene wo muo eno ti sisi yade no wo ho a emma entini no mu entimi embie emma moja ntumi ni afusane emma wo so ungina ona so ni nyina uto Cement Vital Herbal Mixture any capsules any of a pre natural powder no now de ka ho bema eyi sisi wo kura nyina eyi amaman ni nyina ede afrim ama ntina kotua ntini so ama won so wagina brane se bema de bia batuma pemasan ama de bia ni gie atena won e odofo no ntam nye mema ne nko ma ne nso so ye ma me dwomfo ma no a mo ba ko baba na ma bra utise osisi mu ye woja oho nam dua ni nyina eye woja menye hye so osisi ya oya na abafie na se papa ba onchen a odi ne gie be hia no eno tina no pa me ka cho se koto agan ni bi oto ano waje pre natural powder no enso ede aka ho ma me wo to na oto bia ma papa na papa so wo to a wato bi ede ama ma mienu nyina no no ma ebeboa ayi sisimukuro ni sisimu ya oni nyina ede afri ho ama mpaso so aye dem se wo to a je numbers no na frɛ ye wo kyerɛ ye wo haw no a na yesu ya kyerɛ kwan ya befa so a obanu mado no mema ne so so mo de ne kra de ya na de ye brotherhood code bia wo to edo no na wo frɛ ye a ye bebie ede ama wo na tumi aboa wo ama bibia aye kama ye numbers no aye 0244 718 557 0244 718 557 and as 0241 604 702 0241 604 702 monso amojo so twa ekuro wo mu aya na mote se ya wo mu no obu ha okodwonso age so kan sisi so echima asa na dwonso na ba obi de ya na eya wankasa de akire ni nyina oto Cement Vital Herbal Mixture any capsules na de pre natural powder ne ka ho a ebesiesie odwonso twa ne mu nyina ama bibia aye kama ema ne so afichi kom eya na wote ya wo mu a ni nyina woto agan ni bia ebetu ase de ma oyefunu akasa so na ya na wote ya wo mu a oto agan no na de pre natural powder ne ka ho a ebeyi wo yam na ya na eya wo ya ne musafo
asafo ni nyina e de afiri ho mo so a mokọ baabi so a eya na eja wom ebi de obehu na moja kra afiri mu ba ni nyina moto Semens Vital Herbal Mixture any capsules ni bia ebeboa etu saa yaw ni nyina de afiri ho okọ baabi so akọkọ mo mpie metete ho emoja bia afiri mu emba udi a obeya ne se obekọ pharmacy shop na sa herbal shop ebe hu bia okọ a wo so to Semens Vital Herbal Mixture any capsules again ana any pre-care natural powder no ojika ho beboa wo esiesie nipadua no yedroi okọ pharmacy shop any herbal shop ebe hu bia obenya bi atoya to pete Ghana hafa na nyina kone koto bi uko tafua ni road junction PF pharmacy ya di bebre aba begu ho ma ho pe dodo ma ene bako no mo fama ni enchiremu ewo PF pharmacy awatafu ni road junction obenya biato kolina keba enso ewo Ashtown have me ewo Asafo Freddy Mens ene rock pillar heba omo nyina o ma beji di bebre di egu ho omo nyina wo care for ni shirem ewo ho na kokoje edupai bi na nom enkran so repass ventures enkran for ni nyina monko okanshi drug lane moko a mosomo Perifast Ventures mobenya adrododrom ene bako na monso mato hambu mada ewo Ashama Ipena Heba enso ewo Cape Coast Jeff Heba ewo Mankesim ena Akoba monso ewo Enkoko Ja Heba ewo Goso okwa wo se eya agan na waje pre-care natural powder no enso ede aka ho na woni se sisi yade wo hoi se eba mema so a eya na sabe mu nipadua ni kura to bi dane obo se nipa no na waye basa onama no waye stiff waye twintwan onama no wo kwa afafa otese ne nan akasa no wode si ho a na ejaw ankasa ewom ni nyina woto agan ni bia ebeto ase ede amaw anhwe ya na no kura de adwendwen aba beto so oda wotumi da de bia na waye basa de bia wode nya ne kura na wo so mood eye kama na de bia okoba bibia eye kama no obehu badaba sore na oni pedua na basati na umudu nyina sei emo mo wadwuma enkoso udada setirema brabo no so enkoso eno nti ne pese sisiade ebese wo enti na ye ka cho se koto Semens Vital Herbal Mixture any capsules eya guy oto anu wato ye pre-care natural powder no enso ebi edi aka ho se wo pese uni pedua no emudwo na wani je ewa abrabom udada setirema bibia kwa kama wadwumam eno wasetirema dia ene koto Semens Vital Herbal Mixture any capsules oto anu wato ye pre-care natural powder no enso ede aka ho obi wo ho a enam se ni sisi ye ne yanti ama ne nante akra sei ona mana wo kwa afafa ni nyina oto Semens Vital Herbal Mixture any capsules agan ni bia saa titiriti no a eya na eba wo na moto se yawo ebom wachi bramo no wachi kase no na eya wo ja no ni nyina mese kone koto agan Semens Vital Herbal Mixture any capsules yesisi ni se dem ni ka che no eno na eni pedua no center boat eni kura ni pedua no etu to agan na eyi ya obia afri wutiri so e dia beka wo na ase odi a wo ba ya ne se wo pharmacy shop eni herbal shop a okwa wo se wo to agan na waje pre-care natural powder no enso ede eka ho na ye pre-care natural powder no esiesie ni pedua na akasa eboa ma ne mema munya wo munyina moto agan na mo de pre-care natural powder ne ka ho a de friend say hormonal imbalances ni nyina ebe check ni nyina de amamo oba wo no ma ebe siesie oba ma so ebe siesie ama mo amunya wo ni nyina ebe dura fesese na mo so manya wo eba bedi adanse na pre-care natural powder no esanso eye immune system supporter esiesie enkwamo no ewo ni peduanim eno nti eboaw esiesie wo nkwamo ni nyina ama wo so agina brane ama de bia ya de bia embo wo dia ne se wo to adro na obefa ye numbers no na wa free numbers no 0244 718 557 and that's 0241 604 702 Semens Vital Herbal Mixture any capsules yeah just to say agai ebeto say it has your okay I chop far back but for my I say be more board time in the far back far back pass him here okay okay 21st clinic at Safra say a basiatica there look no further come to us and let's help you the pains from the waist under buttock to the foot tap sciatica abane sign will to asia kopem monenti no
ho techema etimi de waist pains brew etimi ma untimi ntena ho ye onaye titriti wan hwe abe o say stroke shenon so sciatica we are the experts 0540311311 0540311311 and 0249311311 ehwa Bebia 21st clinic wa haya na Sompa enso ye wo techima nkranza sunyane enkran oboase fre 0540311311 afei Kenjin and Magic drinking water Kenjin and Magic drinking water Ensukrochia 8.5 pH alkaline water Otto Welbeck ne kan o say dipadua bia ni honoma alkaline ewo mu a cancer betima trenem they mum say acid content no so anya yade no die Anuntiranum Kenjin 8.5 pH alkaline water with rich minerals like calcium, magnesium, potassium and iron. Anunti yenuma we are hydrated all the time. Your body know you're fresh, no wrinkles. Liver, kidney, heart are all protected. Freya 0241 449191 0241449191 na bibia enkoso Jabin Rabanka ye de asempa loan aba ye de obapa loan aba ye de ye freno fixed deposit savings account microfinance susu na ye ton shares 50% dachinti sie wo machi na bibia enkoso ye bia branch atonsu market high school junction wa enchebia enunti ena make catch say Jabin and I headquarters. You were just so on you from a Sabo Municipality in Roman Hill at the Smyrna Road, Pancrono near Boaso. Freya was 0544 745856. Jabin Rabank. We are the best. Jabin Rabank PLC. We are the best. Time herbal mixture for treatment of malaria fever, low loss of appetite, and a general bodily pains. No, TIME. Time herbal mixture. Yeah, the time HH aka ho. A mixture in capsules. Na rashes bi abegu be ma ho na wo ba ho. Ojunso a enjunso ye afei o system no menyare so mentia po ho na mayo boho bi no. Afei empaso agudie so kofom. Bobodnare nya time HH mixture in capsules. Na time herbal mixture for your malaria. 0244 417669. 0244417669. Yas toothpaste and Yas toothbrush. Toothpaste no ebe mu miensa. Ye won your friend no Total Care. And on a man to kra eba usim kakanom ne se proyenom ne niema bi ahye cars no wodi twitwiro se yi ni nyina afiri ho. Afei fita no white ne no ma usite etwa fita. Ena heba no so ma wo se no ye de obu an se wo ha na no adwiri na ebubu bo se ne se ne gu nanum ana ye nketenkete heba toothpaste be bo ho ban bo modern fresh 0302235296 0302235296 afei ye wo brushes prince princess monarch duke duchess ena kidney toothbrushes awodo nyina wo dia ne Yas toothpaste Yas toothbrush kingdom herbal center Yewo Okashi Drug Lane na leading pharmacy shop and nasa herbal shop biaso ubenya ye drato edrobe na medical Kingdom garlic imfie dunum ni ne de ba Ghana ye di kan de ba ye yi stroke akumayade cholesterol sade arthritis ahunhunu ye wokoto dwemunum ne ensem ne se onipadia no aye boho na nya hoden Kingdom garlic capsules and bitters edis edjumawe na ye trust de hu se mema no so mu behia bi tie de Kingdom ginseng power capsules aba why am re won pema ha ho kra koje Kingdom excuse me ginseng power capsules se bia wo ha ye se wa dwini mu na mental stress nunumbi Emma extra power. Afe emma no yesi there bi. Obabi won ma vaginal discharges, infections, menstrual disorders, obu ni sa 10th, na 25th, bad odor. Ni nyina enkoye. Frey 0597 298 855 0597 298 855 0559
761 144 0559 761 554. Bosumi yakwa wieye. Omanhene Adazwa, any woman of faith and free. As you say, any night yawa. Yes, I see on the 22nd. Ye baby 29th November 2025. A announced Sompa bo. Anopa no num kopim no sia ye born wo TikTok. FM. Omanhene TikTok live. And you remember so 5 to 6 near the break here fasting. Na 29th. Memene da no kwasi Adan Hall ena mani nyina ekosia na yegina 1 Samuel 31 to 19 so na nyame bedan abasa ene na mani yedi communion wine ene bread pan no ene yedi be break ni nyina memene da no etihye ne so se ode ho be shem na wa baby message jeri baby fa ebo a ohini ene edi dwumade mu chiame Prophet Patrick Kambeka Apostle General Moses Osefi Techima Afei Minister Audrey Enzo so Techima Trinity Presby Ena Minister IBJ so ha no Sompa Adepa route so Trinity Presby obunyina Techima ebadwumade na se so anopa no num kopim no nsia ohini ni TikTok ye bompa ye enwumre no num ekopim no nsia so saa na memre da no aye 7 a.m. to 9 a.m. Get ready for an explosion. 7 days of calling the glory of God upon your life. Nebibia enkosu kama enfa emount. Polytank December giveaway ne basso. Ade ni nyina ne se papa no akasa. Okasa ye no wose hippo, rambo, sumo, any sumo super no ya tete so kama. Wa obedi adanse say wato bibi. It gets better when you choose sumo or sumo super model. Esanse no de enkwala suku niema chede bebre wo ha ye de ni nyina ma so you get double. Original Polytank. Yeah, the special gift for Christmas aba. Now festive season, yeah, ma wanya extra sparkle with surprises. Simply walk into any authorized Polytank dealer shop. Na eto Polytank. Na wonya to wi a papa no be kasa. E de na ope bibia de da. Polytank. And here mobile money payment online for delivery. Stay alert. Buy from original dealers. And kwaya mobi nkobu. Say send the mobo ever never juicy card be. Super Sumo Rambo Hippo Polytank Papa no Kasa. Okay. Papa ba ko so ti ha. Me calling chances here. No my late papa so me day. Who we so me ma omo mre nkasa. Time nso so eda yeso. Sister Kiddy Glamour ni wardrobe Christmas abusia nyina de ani kire Sister Kiddy Glamour enkwalanta de papa bi omo enta de omo mpaboa ema ne mema nyina wo ba no wanyinsen no o hwe na se wo de ye list no fa sister obema de ko wo ne de wo wie nyina de be sisi abofra no kama kwala ni nku ni bibia is mother care ena wardrobe from penny for so ya kan nyina abom abusia be ma agi ni shoe no oba so agi ni dress be ma agi ni slippers a edidi atem no oba so slippers papa be designers awodo nyina say toys so dey o ye de man kwala no kwala no de ombedemu de omubedidie bia bifa kwala ya won ne kopem fie be do 9 ho de ubenya bi our Sister Kiddy Glamour penny ko fata de papa bi share wo engagement wedding adoring I say sorry nipa hu se wa shatare papa ya wa hojo Atinga Junction ye ne Omni Basic Bank di hwe ni mu ena ahinsan so ye ne China Mall Doormaster Dynamo for 0245 749 199 0245 749 199 0538 333 973 Alidu Salam alaikum now what to say Pacha we me our mic no. Maba betsa na moja di mi mo afusane tekema so da bodwidie. Na kire se onyame ye odo. Waye bi ti eye nase kese e na di ma otwedi ampon kwa me se ode ye nenso ache ye. Yeda nase waye bi. Okay. Abranche bi de krata akoma ma pani se ye mpamo Jane Mensa. Na yensa mpamo
nipa be me no bi nka ho eno anopay edap no so ye hwe I don't know say me come headlines also say Omanhene it is Omanhene okay minsu Omanhene say Tamale High Court say almost ankoto Pandai election ni bio okay MPP for say they respect the decision Omini Asunti NJB Aba election be koso SETAG declare indefinite strike over unpaid allowances. Now, Global Info Analytics say Bawumia maintains lead in MPP presidential primaries. Global Info Analytics. Mami Chiano pay. Omanhene dedika Mami Chiao na menchia ye tifo ne ahwefo nyina. Na mensa ansa na meko topics a odi ato epono so no. Omanhene mesre na mene MPP amanyuku ya chitafo ene mpinifu nyinara ne colleagues akasa kakra Omanhene abatuo ne yeko na eyifie akonya na ato no yifie akonya na ato yifie akonya so se to a obi a pribi but the best se bibia obeka bia no obeye measured because said the name be si kon ya ahadwen bibiri kasa ni binye minu aba na atoshi in fact Omanhene me be MC ubisa MC bia or serve between 2017 to 2021 obeka cho se nipa ba ko a mene ne bo pa na atoshi mene ne ye fine pa but na atoshi this is below the belt. Yes, Natushi. Enyawa. Natushi ede na aba. Natushi meni wunyina bedia dance Omanhene meni bedia dance. Forced to talk because there's an attack on attack ben ono na on release this assembly common fund. Na me ba o. Sikani ade 5.4 billion Omanhene Ghana cedis was owed by the finance ministry to Obi Blemua. Omumblemu Bawumia ne your friend say I mean and I'm na release Omanhene Bawumia fa na adwuma Omanhene wo na wo ye administrator of common fund yet na office 1 whole year first quarter second quarter third quarter fourth quarter bibia ma MIDF office at the time no na wo ye administrator of common fund na bibia ma na e assembly bibia si ana ye hwe wo MC unim say ye use ye sika pre-finance activities empo bepem na ye ntua amaye na ene because of say wakwa akodi baabi oni omo ye campaign ti no e ba ya wo se okọ ba mo fa wadwuma in any case wadwuma a wo ye no enya minister of local government na wo sha na se enti se efa na se bia sika bia akwa akokem na e ma ya wa na wo so ka kire no enya minister of local government no bo a kire no odi a kire e ma okoya woni ne twemanso afi o ma panyi na nado dan ko akufu ado no a ono na fa awadwuma no waja no ho ono de won ko no ho ba mi anu wakọ ba mi awanya den ba mi awa minister of finance enne edi e won kwa nkodi baabi ama obi amisa o se o ba e na sei anti na to shanka baka sanse mu a okay no na to shi dabi hwe we ya contain ni ema bibiri ye besre Omanhene meni nyina bedi adanse ye free aban mu ada ye hand over power 7 January dollar to cedi na say enya 14.7 na to she say 17 probably maybe she was moved by the propaganda Omanhene propaganda ben matna aban mu da administrator of common fund. The opposition talks about dollar as no opposition can then you join the bandwagon. He was carried out. Then you join the bandwagon with your stature. Debi. Natoshi, uye mini papa. Obia oye MMDC biya baka say Ali Duni Natoshi fine. Natoshi ube shia ya enche biya o. Be 2-3 months ago. Golden Gate Hotel. Yenu udi nko madana ka kire ba omi ase na oni ye bekan former MMDCs ebi mpo no o mo pese o ba be hia mu ka because omi odwa yenu bi na ka say oh no ye hia no
Ukoya, a denisi, what's about Betty Madaya, Museum de Macacudia, hey, Natushi, Debbie. In politics, be consistent. Media, Nsema o can ACC so, in Koye, Wakakudi baby, ye na politics near ye. Media, may I lead you a métier. One thing about me is consistency. Me wa ha, I wanna me wo. Because I have a conviction, say, a one bit to me, I now what the course of MPP. Because ye had independent court 2024 and ye had the net to us be because Ghana no share convention aba kwa obi ani wa ba die dikan aba bere ne da oya dan abesa kwa ababio eti Omanhene eno nyina no ka ho na emom se wo bibi nti wa kwa akodi baabi na wo kasa ye besere na to she say tone down because nsem bi wo no you see me no wo kasa yi when is Samira Bawumia had to call off her regional tour because of Natoshi Awababesi Ashanti region. Samira Bawumia ewo na tinaria ya follow from last 2 weeks and Monday. Waya na wo say ojena wo me Friday. Ekwa Accra kodi djuma. Saturday, Sunday, na Monday, Tuesday, Wednesday. And now they only say na to share so onye. Because there be the tiene say Omanhene party you know itinerary such a way say there wouldn't be a clash between two different candidates camp. What I say bia wo obi origin ni mu a regions ne do you 16 regions obi free na wo kwa kopie baby san. Did you give her your item? But say who notify the regional executives? Now regional executives what they no mo so an kan che say ba Bawumia yire ba no na di kan ba entino mo ntwen. And so you don't blame Natoshi here. I can't show you an otisimu. Are you telling me, sir, regional executives who are so? And now one who is a constituency chairman of the region. Issue statement. I say, Ade Akye no. Anyway, Papa. Because I'm more be a money. Yes. What I say. So Samira had to call off. Nedi ananka wo say no Monday no ye sha say no na to aso nanka ochina na to aso nanka ochina. Okay, I think what you have to put across you said it. We need to be very careful because you see after election after say internal primaries we Omanhene adwuma da anymore. I was here. Ye hwe yiye because ya niema ye kan niema ye no. Wo candidate no we ni a. Enti yeso yonkon ni say yana. Enya sa na wo say ba because party no ehia party no so chen obi a. Ali do well said. Let's continue. Omanhene electoral commission. You see NDC for by Omanhene bi almost reset what I say Omanhene bi omuguso omoye omufise omo Ghana for overwhelming endorsement on the basis of that and be on person omoye bia no omo beye. In fact, enyene omo sha se boy amusio Chief Justice get to konu or so omo maneko omo ye ya akotwocho frivolous petitions e de koto ene Chief Justice get to konu otifie enu wie no omo a yetan bio say electoral commission. You see electoral commission maame no den ti a Omanhene asem no edu ba bia yenka bibiri no say he Omanhene ye nyina ekoto aba Blekumanov bia bedi adanse mami ne the panfor from the one e ka che Ghana fo nyina say polling stations akem na ye miensa me bwana ai wo so mo akole kura awie akase Ghana police be ma wo security yesa no mo declare yesa nete Omanhene ye nkote a mami say ye den eja enye bibia na betumi aka na fidie so mami babio a o se da bi sisi ade enye 3 polling stations bio empo enye collation enye declaration po they say there 19 polling stations na was ekoto so aba ema ehon semba obeka ya buburuja Ablekumanov ye ye party ka say ye ne abatuo asem bia ni bibie twaka bia ye nkoba bia wo de ama wo afama wo mu Omanhene e free sa time no sa nkrofo we NDC fo a bia minimum komo e koso se bia mu defend wo mu ana se mo e bibia boa wo mu ana bibi nkrofo wie ye pe
say mokra no your being there is of no use e was say mokra mu free ho and omo sha asake kan ya ohun say ene e won asem ba yi me MPP ni awu bisa me say me he the course e wa Blikumanov with regards to almost stance from the one say omo ayo omo college nyina wie omo nyim resource no ade a omo hia pe eye security say omo de be declare ye ko wie ye no omo say da bi yensan ko 19 na obi ka say she is incompetent ede na meka that's from the party perspective you are not shielding why you fa can be as a mom fa you fa hey Jo Mahama pa onko fa Lord na Mahama be electoral commissioner you fa ho they had a full day to do their thing more majority super majority na unim Omanhene to me bie ni wa e chen ebre time to me bie ni wa e chen ebre ene muni mo bre ebre ye ni nkaso ene ma NDC fo ye nyinara ma nipa bi a sabi enye MPP fo enko ahun nipa bi ono nsa omo no ye mfa honfo wo ho e wo ma yi mu ha omo no omo ni ha omo doso pa nso saa niema wo enum nyina no eboman edisafo no etete saa nsem wo ya de ka kire wo mo ne se da bi se ye kase ye kɔ ne se ya oman no ebegija enu nso nti no ye nka wo ne wo ebefa ya dwen edu abato mreso a eho na abehu se yes eno a de otuti ajo Mahama 2016 esa tuti an 2020 no ono ne to man 2024 okay eti mama ne ye wa se nipa na oye yodo mu ne no 2028 obeto atia because wo baaye no eniema a wo ye ni nyina ye niema se ka se edi akire o ma ye bebo o baaye ne eti electoral commissioner ye kwati a hwesa asem wo e baaye mami mu gina mo na so eye de mo car from the one a baaye san ko obi abeka biama o baaye ne because you see it shows consistency say you are consistent because most three police station ma collect here you to mu here security na ma declare ye free ye kwatena si wie ya ye mpo de ye ni ho ye se 19 police station ye nkoto eso aba what be that and then wo mo gina se kofie na oni ma de ha adwen pa sa ye ene adwen kra emfa say nipa wo ya wa twa petition no ye say is an interdiction we say o ye electoral commission staff yeah electoral commission interdiction I indict no yes for wrongdoings and ono mo ma go petition petition say ye yim pe say bia he was wrongfully indicted say it is roughly indicted from that time on the bepmene e then now we found o man we are not in banana republic o man we are in the doctrine of rule of law. It is obi e bibi tia o na office etiatia o fa ahudie so a court eye bia ne se get to kwanu afa so a o ye de wo so ye se enye hwe na oba ne but you see law students omo be bachelor omo nyina de besua bibi se emre bi baaye no se bi se ye judicial coup e wo ma yi mu ye yi ma me bi firi wa ma me no wa na so judicial coup judicial coup d'etat maame no die kira akopem the last point ema the last point no de ba mu ni ene ade we enu nso nchi se usua de a e be guide wa disua eti se ene NDC for asore se omo na emom se nipa we enu ametie no interview a no ye one of the sister stations utie nsema a ho ka no a NDC mu ba twa petitioner mo go for asho sa na ma we num bi hwe petition a mo twero e de ko to konu the same ensuo nyinam obi bia o te ba bia they saw the light of day oh yeah because they had their way you know because omo super majority of course eti omo fi say oh one omo wo bibia omo wo betumi aye enti aye ene o de bibi kokoto a ye betumi abo agu ye betumi aka che se wuntumi ye fra 8:30 a bra 8 beda ha ni aka che o pacha
yetimi fra 8 o'clock obekọ court akwa tena wa u case yen fra 4:35 ni afre ada ebebo fra 8:30 ana 9 oba 9:30 pe yesi o one bantem say niema ekoso nyina ma ye nyina politicians de ade a omu ye tiase ye nim enya fe ene ebeba betena baabi ebisa obi amna ka kire yen hu ye nyina ye politics mu bi a wo ye bia no me tiase won so NDC no tiase na emom se sei ni ebekọ no a eno nti na meka say you know what to me bia ni wa e chen ebre ene be kire ebre ne nkrabia me ne wo ka say hwe niema a ekoso ya ma unim MPP member se meka say bufuo bia ba be hye yemu da bi asashe asamba ya ahoden sonku bia ye de be ya adwuma de ehia nyina se ye nyina ye bo mo mpa ye ne se 31 January no be so na ya to aba na ye presidential candidate na se ye presidential candidate ya ma ye ne mirika bia ye de MDC aban we betu o ma yi mu no ebe ye o mo se sini because niema ekoso nyina ye nim se it's a government of optics. Niema ekoso ene rule of law is being thrown to the dogs. Article 90 of the 1992 Constitution, fair trial. And or say you are not guilty until proven guilty by a court of competent jurisdiction. And then you are proven guilty in the court of public opinion before you are even arraigned before court. What be that? Maybe we are saying who be that? Monso ene omanya field day. Ye to me ba se wudin apoto. Ye wiya na yasanko Mustafa Amid issue. Mustafa Amid issue. Charge sheet. Ya amend the charge sheet on three different occasions. Na nu ya ke ofuria tansem a ono a mo sabi ne lawyers twen mo na mo se ma serve wo mo omo court a ye se ya postpone wa den a bibia akora ni ompo. You see e dey na ye it is office Omanhene say na edibu oman enti e baaye say na e be ye omayi a anka omayi ye ya ma musa baaye ebenya say de musi na ma to kai enti ye de ya din ene ye hwe so ma me no eni na panfo nipa miensa no e me ya pa but you see the ntia ye mpese be kan ho asem bebre ne say ye odi bia ye edi say o ka say o kan na o hwe de odi ye because of nsem a ono aka ye from day one. Yeah, from and from day one or can say you got to 19 polling stations elections are. Omanhene anka any problem biawo. But from day one no, was it 3 polling stations na came. 3 polling stations na came no. My collation no kura wi results no mo wo. Ade a mo yen nyina e security na mo declare. You ya 19 polling stations. 19 polling stations. Enya sebi onyame na di yen afofia. Awa kumsi anka yanku no ho. Omanhene awa kunsanke yanku no ye wiye ya sa MP no a wo kaswa na akoyo no ba ya wakọ committee anim a osi o nsem a okafa awa kunsi mu nyina no okan because of all the politics what be that anke yeku awa kunsi because awa kunsi otaya onya bebrebe nyina efiri sansem na no oka no say wakum waku yeku on nkrofo ya bo wo mo ya atake wo mo ya le wo mo ambush sa enye no kore enti Omanhene NDC for the had their way. They are doing their own thing, but at their year catcher NDC for ne say to me be no a chebre ene moteso mo fi se mo betumi aye bibia ye obibia ho kwan enso ye bibia na ye dey e fatai enti no se na mo ye no a yenko oman no ene ekuta mo ye bakoi mo bakoi ene ye bae na mo ko ene mo so maba o ye den o de opa ye den woso obekọ wada se enu nsunti na meka se we yemfa ho omuntu wo nyina omuntu from head to toe. What do you make of Lodina Mahama embeye electoral commissioner inshallah 2028 ye betu NDC ye ka kire o mu play adwuma ye beye no e na meka se empire ye bo ne se ye be cross 31 January Omanhene ye de me bag to me ka mu na metisi mu a wa hwe 6 months na me be fiu adwuma ye ba beye no because ye nim de mo ye adwuma ye ba beye no a chekure enti onyame wo ho ye nim so onyame so beto super gu so e dey na wo ka wo pandai elections Omanhene pandai elections Omanhene yakwa akwato aba Matthew Nyindam in fact mebo ni lawyer na baso
me born a lawyer na ba so pa because unim Omanhene utie ne lawyer no na me tie lawyer no or say they had the wind of judgment na beba no because NDC for e shall say jubility e wo pandai ho say there will be by elections. In fact me across social media from last week now omo kan love by election in the offering now omo the nyindam picture about beto so say eti me na wan say what is it about because now me nim say issue no kura court kopem say enra enti according to lawyer no also omo sha say kan wan say because it means say there was a preconceived judgment. What I say? Why will people start to say some of these things? Yente lawyer. But we strongly disagree with the judge setting for granted. We believe that the petition was frivolous, but the court has decided otherwise. So we respect the decision of the court, but we strongly disagree with the judgment, and we have already shown our agreement by filing a competent notice of appeal, and we've added a motion for stay of execution. As a lawyer, if you have picked certain information that judgment will be compromised, you prepare. So you come for the judgment with a notice of appeal in your packet. And that was exactly. Okay. Omanhene, she omaya yetimu. Ade Akye ene peperio. Se asembeba na se me ni wunya asem ne yekokoto a me wogidie wo oman no sabi judicial system mu se menya peperio. Hwe de lawyer ne eka. O se wa we lawyer. Now we say the judgment no will be compromised. You will prepare. And no because of say there was a pre-informed issues bi na ekoso a or sabi nkrofo bi kan na ebeko sei ene ebeko sei ntino all back court no kra no I prepare notice of appeal, motion for stay of execution nyina nation botum enti omo judgment no koto wa na fa pa owura registry eko file we nim nyina. You see, it tells you say lawyer no nim de oye. But you see, in the case of MPP no ya tiase Omanhene se bibia ba yehu ne se fine no problem se ene se mofa kotikwan so se eye den no ye nka nkire ye chitafo se omu nyina ntinsikrum enko se niema enko hyetais enko se niema na emom eba yesi woki sa na aba yate ye respect the decision of the court na emom no ba bia wo se yeso ye de ensem fa ebe emramu no ye betumi aye ne yeso no sabi ye de bibia to ba bia wo se ye de to no eno na party ne beye eno so nti no mebo lawyer na abaso na Martin so mabona ba Martin say whether or not say bia be ko riga no se de o se ho no oba we ni election. You see, and we strongly believe say ye court impredu ye ba we ni impredu and this a lot the court no say ye ko riga na omo file notice of appeal. That's one. Motion for stay of execution two. When you na emrem no o man no mra no e makwan enti ye hwe out to unfold be na baby akwakosi sabokwa akosi say bibia betumi awie ananso say be ka say ye for riga no we are prepared as MPP ye be ko ene ogidie say inshallah ye be sanji seat no na de aka ye seat won because ye we ne you see Omanhene politics ne ye yo sabi ye call election 2024 obia hu de course yeah, people were held at gunpoint. Electoral Commission staff, they were held at gunpoint to make pronouncement to declare some people winners. Meanwhile, typical example, Obeko Tema, Obeko baby. Shed their course once I do a jury. And young crop for the call ya Omodenia dear and can never be braced. Wage about baby. You see, Sanyama way no more way, you know. I dear Bakuna ye MPP actually. Say out of war and never into 2028 NDC your name mobile copa. Okay. Yes. Opening leading Ade Honorable Ambrose Akye Abia
former DC Upper Denchira West National Communication Team member na also be kan ho menya ante ne ntia wantumi ama na emom wantumi ama eno ntino enye se bia ye na ya hyeda na ne alidu nkoa na wa ye nhyehyɛ esa ndi mamenya birthday si na me samra na ye wrap it up and me ba iPhone God owadum abranche we say Ghana had e ba iPhone na obi entumi no owadum unya dru adum na so hwe iPhone God the iPhones are ton quality first class from over iPhone 1 compare my iPhone 17 na obenya biama and iPhone God na woda he's my son, a very humble, nice young man. As you celebrate your day today, may the Lord enlarge your coast. Radintra ushim. Na wishraw. Wa hobrasie no fakosa. Na nim say Erade so du bejina bia ekron wa bia so. Nyame shraw pa. Happy birthday iPhone God. Adum. Nana Dr. Okufu Chumberima, Chief of Asin Dansame and CEO of River Group of Companies. Therefore, Onana Ajimai, o nephew, Emeka se wo fase, wo se ogina fide so amao. O trinkwa. Dr. Okufu Chumberima, o Asin Dansame, ona ye Chief of Asin Dansame, CEO of River Group of Companies, ye ma trinkwa. Henrietta Prempe, we are nurse for Nobuem SDA Polyclinic. Happy birthday to you. So for Mami Higa Obo Donko of Wenchinchra. So for Mami Higa Obo Donko Wenchinchra Oba Nyako Pretty of Ballanton. Ese Yenchiamano. And Estina Minta of Okain Krom near Efijase. Honorable Francis Kredu, Assemblyman Kunaso Mautrinkwa. Nanefria Santua. Wawoda from Nana Kofi Boama of Asante Mampong to Nsium Chafohine. Afe Mr. Solomon Yeboa aka Nabuta. Oye tutor ewo Twasi Senior High. Benjamin Kwatin wo Tech FM so mo trinkwa. President say Boakye Nana ma eno awa hotedin ye Nana ma Amananu Rural Bank PLC Imrom branch. Ene wawoda Zakaria Boatin so mo trinkwa. Dominic Osai Sapon, way every Pukua of Sompa, one of men, almost of Mautrinkwa, Mr. Dominic Osai Sapon. Happy birthday to you from Pukua of Sompa front desk. Miss Linda Apia, and ne Ayawawoda, Safo Kantanka Sompa FM. See fa I would pay a mount. Okay. Abono grandpa me to do no see. Meet Yakano, Yemshadi Bakumi Nuha. And no Greek minister, press briefing about Uncle Conkitin. Now, Nasam say prices double between 2022 and early 2025. Food inflation, but a BC bill. Or this is here, buffer stock say almost 100 million and a Ashima. See, almost mop it up. SS produce beer, prices. No, a bit more prices are stabilizing. They are building the nation's first ever food buffer stock for emergencies. Eriko Poku say Juma Wodi no. Omanhene, omoba ebe lanchi kwankete no. If he say omoba ye koe, what you want popo ibio. O say na omo yedin kukoma omo ye nkukọ do. Omo we because constituencies no I work Ghana 261. 276. 276 just 276 constituencies. And constituency be anya saying and others be anya saying. O person can kosi say. Me can kosi say. Ono mo aye de ade ma mo no mo ye wan mo because Omanhene me as one constituency and for that matter as Kwaramanpo.
Me a major stakeholder. Me mente hui. Enti am bisa say why more. O de o ma yehu. O mo ma yehu a. Na ya say de ni a de ndi akiri. It will give a fair assessment of near my course near more moye. But Sabio or mine say, Oba, now but now I say, oh, yeah, or mine, and this is for home. I'm a cousin from, yes, I'll be pully. Many walk say. Food inflation, one, I cook room co her. And near my boy, at to so dear to me talk. I won't send baby, and so more by no more by the car. Omo timi kan da as if say obekono na bibia eda ho. Look, what we are saying is that hwe enkwan no say da Omanhene eta no eden ese binom ye kan ye pese bibia ba fom ye pese bibia ekọ hwehwe so be ya Omanhene betumi agina ye because you see ye nim de ye yo we build a solid foundation for this country. Enu sunti da mo baaye no ene ma bi wono ma omutumi ya na ekoso kakra nyina edi ye mbompa be mpa boni emfa ma wo mai but se wo ba na wo be ka say oh food inflation bibi ekoyi meanwhile when you go to the ground it's not there like that obetumi etwa sika de obetumi etwa oh ye be yi sika ye de beko ye de sika be wie no Omanhene na efom no a e wo se you feel the impact no na bia e mai ndia mi bisa say nkokon kitenkete no e wan mo we want more information from them omo maye hu wanum no omo de ma omo empo say ndis won kwa no omo de ma omo maye hu na wunim omo ba be ye fe ne say cosmetic niema bi e na omo ko Boris B farms e na ko social media e na ho John Muhammad he has a good heart because MPP ni hey America say me Boris B ba he Boris B the business no you what I say na MPP be financier he misro do baby no nyema e kwa chu kakra enye bibia na be tena fidi so aka enti se omoko Boris B farms a eno no e 1 out of million omo nkrofo no a ye de nkokon nkete ne ma omo so omo nkofie enkonye san nkokon no omo ma ye hu omo we he district by district constituency by constituency then we will be able to quiz and know say no correct ade no ye no in national character enye ze bia wa betina ba bi no akwatwetwe NDC fo atwerɛtwerɛ di bia wa begu ba bi wie ya wa ba gada omo Jubilee Park wie ya wo de ama omo se mo mfa nkofie nkonye ye wi a beka kyerɛ yen se ye de nkokon ketekete aba nkonye ya mo mfa nkofie ye wie ya wa mo ma ye hu de list ben aso wa se mi hu ewe asukore mampon pese mi hu the list of asukore mampon mi tumi nko boso me frɛ ho enko kweze no benim say ya dan so mo boso me frɛ ho so o mo se betumi akweze if you want to see the list we want to authenticate say no kure adna ba no national in character say bia de free senior school ba no enya MP von kwa na call you obi akobi Omanhene obi akobi it is all the bibi ba na yehu de ekwa e wo se ebisa ni ama obi ate ase say ade na awoye no eye krokro de dwon ananso se bi kokofu ball ba onua ni mu aye mpase bi ma because ade a omo ba ye hu hwe because omo ma ye hu Omanhene until so omo de list beba ama ye num bia ye wo various constituencies various districts ye betumi ehu se nipa asumasi obenti nyenya aye ye se di ani ba di akire because de Omanhene sika ne ye yo me alidu amete yi se di biba asukore mampon na mi se nipa asumasi obenti ya me wa betumi apaya fo akwa se ade na ekoso anase ekoso okay because e be se ekekere Omanhene enye party ne ye kekere the sakofu we no so omo ka se so a NDC fo hwefo me yes ha Omanhene didn't the alidu say to former MC Asokore Mampon na sambre ye de to ha wo de wo MC be bo 10 kra me jawa be kasa and na wanya field day wa ha waka wonsam nyina arabo ahye ama me pon ozaka che me say Omanhene ade o ma me kasa kasa be be na be soka na budget no asen say me nyanka hwe for another day. I was your for the Musia. Sorry,